ia whaataro whaatfo tapo inga le tunuu, tala whaumo le te Samoa ni aoli, tala tomua. La buta ia tangata lango o tangata ia fia vivesi whala inga tu wau. Ele vala wina leo le ne kirsimasi. Paula wala mawali tus whala wale kuki, o le ave se uma leo le latu si tseni ni sila. Ta longa uvi ia umanga pa ia tu savea le vas tu wai wati li velai to le ninga. Ale moana Pasifika. Whawhomai ia e whalau telena o ne tala. O ila tōlanga langa tangata ia fia i whātu vevesi ni sila ni tono ainga o la pteia o ni iso ta mai ta ima tina o fefe. Moro la tō saonga le mune nei krisimasi. Moro vala awina o leo isi manatu o la te ena ila tō. O se ula i vai taule ne o ne asfia fia telu mai na whaalia leo. O le ale tali atu ini vala au moni fisosoni e mawa lalo tūlanga la matia e iai. Vala au e peona masani ai e iai so tanga maa fianga i ainga. He po a fianga o le ola maruluino ma fau. Whaania leo, e la tau tali atu lawa i soringa atu la fono, ai o vala au o le ale o le a paia ne iai whaava sengana, ai po le ave iai wha mua e wha vai le i telefoni o le leina stasi e mawatu. O le pule au o le vanga o leo, mo le vau i o a fianga o a inga, le tamata i leo asiasti Inspector Natasha Allen, ai whalia, o aso maloro le te mwafan whana e vai iai le tele atu se atu vale, e tu uina i ainga. Ma se temi piro sili atu na pistol te usanga mo leo, e awa ia tua ini whaa tu pe vesi tono ainga. O ia ta ua foi, e tilo ma tu toa ia leo i whaa tu pe vesi ainga. Ma sa wanga ia meonga whaa ungali. Ma e mana na o i tangata ia a fia e anga i atu. O a la tilo ia i marwha i keite marwha alo ia leo. Ma e da tau wai tangata ona wala awatu pe a whai o i la tau e po seisi. O ia se tūlanga la matia le soi fua. O le ofisa sino sul fa ingo tinama tamaitai Dr. Ange Turi. O i wharia, o le telefoni le leina testasi tu maulama o na avea maa tu fatu mua. O i ailo na tungalunga le fefiloi o ni avea i leo le ayain. E mafua mai se swinga o i ai inga fatino leo. I le iwa nei tinama tamaitai e matua i mo mia i ni fiso son. E to e mana tu na tuai e winga i se telefoni. Whaia, o le tautua o fiso soani, o i la tō e a fia i whaatu vivesi a inga le shine, o i aero la tō langona, o le a tōk te putu pasena le si tanga o mana onga o le langolango o le a iai, i le vai teime o fia. Ian whaari ai e le ripule o tau tua lau tele Tim Baldwin. O se pōpuanga mo le whaano nopo le tō se fulu tanga tō tūla whono i a mi o whaunungari sa whai e te maiti se no whaanga, e lata i ni a onga iau kilani ma no whaanga wa onga a mata, o le e tau lau nei, te luaile maa loses tang toi, o tanga talau tele. Ta tua i aile mua muatu longo i aile atu sa te i le fua fuanga. E le whai e se whiutana inga lau tele. A wali ipo te neile la fo i le matanga alua ngo whare pui. I le fua fuanga i nina e vai aso. Ai whato a mahea o na lato maua se tali fwai tau i ai o tangata. O se whare o whaaliwina i le ai o Al Preston i takanini. E au kila ni saute sa fua fua. E lisi na e whaano no fwai ni tangata so tula fono i tusa male tasi tesi male 5 kilomita. Le mamao ma il se tasio a onga tulanga lua whaalo te whale. O se tasio kina, sa le imana e whaelo o ia sa i whaali ai li poti. Na matua i leta tonu, sa tiro i e pūlenga le matanga luanga i lea fōwhanga i tanga tula whono. E whaano no fwele na o se furu le se furu, ma le 5 minute le mamao e sa vavadi ai lea onga. Sa wai sa mau e mātua se emaili mai lea onga le Al Preston School i tusa ma le rua vai aso, uma vai. E longo ai la to i fōwhanga le matanga luanga o whare pui. Elisina le afali nei pango ta momoa. Ta le se loina po ai to ai ngo pango ta e o fer fale e po a fe foi fatino ai. Ta to e awina to ai le onga sin spepa po le newsletter. Ile vai aso o mavai I ma to longo ai. O fali nele matanga longo for pui. O tomalo lo e fa no foi le fale o tanga so tu la fono ya mionga. Pa so li tu la fono e foi ai tamaiti. Ma le fale o la fa ngai na am tamai ya yan worry. O le newspaper sa tilo yele lo minga al Herald. O te ena malo se ia le aonga ia le fōwhanga, ma ta wai sa mumosu ia siora ma ta ngaluanga a wai fō tanga tanga talukele e winga i le ma ta upu, ma waripu tēnei o le fōwhanga le ma ta ngaluanga o whafo, whafkai. O se e kala e sia te awa motu o whātinoina se fōwhanga mawa e tele le tau fia i tanga te ngau ia i eitu ai ngō apa, kopa, o whrasa. O le tina whaise awa le tapo inga le St. George Church, ma le palisi a Reverend Turi guest, ai whaalia, talo mai November, o apa kopa, I lunga o manu, o tavane. Manga oi e tanga oi. Mai e ta uai, o le tolu apa kopa e tolu square meter, le tele e, wanga oia.
Pa pemba le pai pa kopa a toe tasi o le toe o le parasa. Talu mai ona amata nei ngoinga o Reverend Guest malon nari o tola wapi nei le parasa i po uma. O fabi pi ni masi puata e fasa senyera unga oi. O le tina fai fe au malon nari e masanya o na oi tola wapi. Ma wala fao ngai nei nei vaenga e tola wapi ai le manu malu mo le pui puia. O le vasto wai sa la mo o stanga ngoi o tompo ngoi ni apa kopa. Pa li Reverend Guest o le ngoinga sa mo le masin puata ma tu ina toilo ata i leo. Ia tau foi. O se me fa vale tele. O no le tau nei apa kopa pe ngoi pe a fata wina pe na o le lima se lau tala. Ai silia Marcelo Luos fulu ma fe tala fa alu. E fa le ai me o fa le no manu malu. E paure wala e mo fa ye mo tole kuki ona ye lava sana ye tu falau. O le ave se ato tole si tene ni sila. E bena fa dia ye le minister vai fafo ni sila va vasa mana ye Winston Peters. O lo fata mo e fa nga malo le kuki le temene sa o tonga so tanga mo ni sila. O no winga. E fata mo e lava le mo tu ya na mata falo to fali. Ai mana o mia o te ro e so so ni ai pa o mai lo e mata upo le vai fafo. Pa le vala tu po mo le pui puinga. Tanga tole kuki la to te umia fo ye tu falau ni sila. Ma yaile ai no nofo mga lulu ile ne tunu. Ai o mana le pale bi o le motu Mark Brown. Isi tenyo na tunu e ye lama sela to tu sflau. Ai mo atu longo le toni sila Pasifika. E kilo e se mata o falo te fale. Ma o le ale a fi so tanga mata ina le va tunu lua. Ai wi le o fa dia le official minister by Papa. Va vasa ba ne Winston Peters. O le o se tu sflau ese se Jenny ma ve masui a wa ma lo fatasi. E paula me ava no iai, o na o tunu o ato o tona tu to tasi, ma foi lava ila tou, au ato pulenga. Ma fari ai se fam talanga, ele sa o fiele tuku ki nei me oma, au tu maulu sa o tongo so tanga marisila, maritus folau ni siro lo umia. I am foi on fire, ile ave ai matunu e ato o toa, lona tu maoti. O nisa tanga to vanu atu le taulango Port Villa o tu maulu fefefe, e mo moyo lato lava fale au fa wau de fai mangalulu, le taulanga i le mai ai o le mafu e tele sa te iai le vasa uma mai. I le vavea o le sana nafi. O le mafu e tau a ono tismalitasi le maalosi sa lulu mafela i tangata a momoe. O le te fono le komito tangata sa nonofo lata le sami Tom Alec Noel sa ia falia. O nisa tangata o far tufo le ia fafo e momoe ai. O no le fefefe toi teri uti tono la tu fale. Telu mai le mafu e tele sa lulu le soluo le na vai aso. O lo fai lava malulu ia mafu e la ite pen falia e Noel. Falia le presidente on fon fatonu mo tinamata mai tai and is afraid. O te ngata o le ano nofo i lava i fale ie le umi lava e whaua wa ila ptainga. O ia ila tunu i tūlanga o whaala lava tuku o state of emergency. Wai o lo tam whai tai o tangata i tono le tunu e tau ave sea mafofo o tangata mai le mafu e tele sa lulu. Wai e tā wai i le vainga i tangata lau tele o le tū pao te nāmata mai tai e vai aloi mata. E te vai ale feste, e vai ale popole, i le ma fuie, o lo tu mau pe i o lato ma fau. O Fred sa ia i fonga fare pito lungo le no fuanga le temi sa lulu e le ma fuie, e sa ia fari ai, sa fa o la tia ma le ma fuie ma sa longo na matua i feste sa o iai, e fa longo na le ma foi na i fangaloina, i lo no langa a toa le temi nei, o fa ma wina lo ia sfuma lua le numero i stoi fua, wa lo ia na panoai, le sa mo mori bukia i sfuma le ono. Al temi nei, o le vaenga o la vea i masa ilinga mai ni suna nei a le Urban Search and Rescue po le USAR. O la tu falia, o le tūlanga leanga o le kaumo Port Villa, o a vea nei matūlanga pito sili atona la matia o iei nei le mai au le mawhue. O iei le wha moe moe o le tautonga mawalalo iei matangi o le Terapika le Coral Sea, o le anga iatu i o ngā stami o vanuratu, ma awina atu ai timunga, ma mahwa. Talongo tole linga sa uninga mo ta sanga e masani ona fefeu mo so au ta ala petilo va te mer Christmas. Mai le se senga mara o ka pian mo na pastika pero ma masala to tole linga o faia. Per mai le lu masina. Au sa unina tu mo ta sanga supla ka pior a lu afte mare no problema. E tel tono faia o fa lulu fa rongo tano manga o la lava ta pen penanga na au le mai ayo nga lu en fai a tole linga fai ta. Ta tala no umanga lo foi li portile no fanga tu ala au malaya le no fa stadium. E si tuala lau papa. E u lava le telo le tō sina sa yelo mingam fasta la launga le sa ngai. E fasta si atu ari save to le ninga le vaso mawai. A sa wharia umanga o le au o ia isi tūlanga le lei lo la tu malosi. Ma ia tā wai o siri atu le malamala mai tamata aloi me mo mia. E awale o atu to le ninga e a mata. Ina ia maua le malosi po le fet. E i o atu.
mo le atili sili atu leo selelei, e maua. E iai e ni mafau piru sili ona lelei le lakapio lo so soni a umanga. E le whaia onga talu nei o le man Samoa wa wasa mana e se lara papsua. Le whaia onga sa manu malo le tamarisanga o ruka pifai tu malo ni sila a lando so kai. E mani tamata alo i tata alo i talong whaabao malo Wales Stephen Jones i lana vaengo whaia onga. O le latu tom whainga tu whatasi le lua masina o vai wauli nai. Tamata alo i tongina uma i a vaenga e momia. Au whapeo na whale lea tili le latu ta alo whatase mani malosi. So veo aveo na asu malo lore o black so teminei. A whaaru lea se tasi malana au fau le vasta luai ma whali ai umanga. O le iai o sa vea, se whalongona esere sa iai e tamata alo. O le tama fusu le panga mapa pe tania Tyson Fury o i whali e se se whai unga whamasina le avelo le manu malo. I le au tasi o whai unga tusi ai a Alexander Usyk o i Ukraine. I le la fusu anga tele mo le pino rolangi ale WBA Super WBO. O le WBC le tai ona nafi taimi New Zealand Saudi Arabia. O le whaalua iei leo na fiso whai ina Fury a Usyk. I le lua ana whai ina ola na talin fusu. I le mai ai o le la fusu anga momo ia me le sa whai ina i le se sengo ai le whai unga whamasino. O Fury, e mawhana tele le la woma lupe sori ai la ri Joseph Parker sai whali e wheru unga mana tu stala. I le mai ai o le fusu anga ta ato atolon te tununga e manu malo. Mai lo manatu sa manu malo umai fusu anga i lua. O ia tau ai. Wa ave whamasino, i le mea alo, for the Christian Massimo Usyk. O Pakalo, ia ilona, ilana tola o pinga, ai alani mo terminei mo na fusu anga ma Daniel Dubois, Britannia. I le champino na rangi at IBF, leo umia Dubois. Ta au pia inisio ingoa longo longa, le rangi fai plenga sa mai mo ina le fusu anga. Au pia ine ingoa longo longa, ia le alo Samoa, Australia, Taio, Pattaya. I champino na rangi at IBF, i le upanga o cruiserweight. Au saungi at fo i mo le la fusu anga ma David Nick o ni sila i le ruina leo o lona champini. Ai o le asosia fo mai Pasifika ma le lakapili ke ni usila o tufa tsneis tau whainga. E lango le ola marui o ai nga Pasifika tawala tu tatlonga. Wadi ele te mai tai ofisa silo le asosia fo mai Debbie Sorensen. E la to te mana na o whatupula ia ava noa le leimo ai nga Pasifika. Ina ia ola le iei tangata o le ngate lunga le malai ai whapea fafo mani malai. O le ofisa silo le lakapili ke ni sila Greg Peters o i whalia. Le wha moenga o le wha o ngā leo talonga e siti ai le leo le ola manuia o te ngata lauta le uma. Manuia le nei a oli i ai te ngata uma le on sai le nei vai teimea le pisi. So i wia.